Hey guys and welcome back to my YouTube channel. Thank you tini kan ke kayano makeup khainai. Nok bono no khana that ang bono I give makeup khaijak tai ang bo by tam khai ko pani puri challenge bo khaiga. Thank you tini bo ano tini se makeup khainai. Let's start. Thank you tabo abo use khainai a cream no Pond's no makang first rinai bo. Then ni cover no ja ni cousin sister ano je makeup khainai mani bu ano sungo maximum that ba ni ani real manai da hanai ba real manai ya mana na pod manai ya bo ani cousin sister si bini bain rong no khana ma tu hanai ab si bini real bai ang bini cousin sister si then but first I will use khainai pimples ano pimples ang itong asay hanggaw ro naman like you okay dini bin makeup skill lang niya sembo sa may kaya ro aya sawo asay kaya jaga pimples kormang ja hamba jawar kan na pimples ang asay male hamba shwar na mo bin bong kha aya saste kulai ke sable mo ba okay tao use kaya na phone di primer wo khoda beauty ni Flipkart man thangan ro Flipkart kung matong buat ini beri habis nih without makeup kam bari hanya diba without makeup na cukup makeup kakek tetep berai acha thank you jadi ni bin makeup sa khan ken ro makeup khajan na bai comment box sa de makeup khajan dan comment box sa bin makeup bahai kunjo moro ini bukan lips bori mana lebih kayaknya bukan sih kita malah khara ni si bega jam na bagaya ani subscriber ro or haters ro bai pa nin bukan sih kali yang tam na khara ni sin background masa bawa promotion di slap khai tong mar kan kem tengi tong pang chi jangan mau curhat orang get out khai ne mas liya asal liya asal get out khai ne bagai us plan khai be mani bawa nama upaya oh betal de तो के मैं यूज करना है और कागज थंगा fit me dah ko fit me Maybelline ni fit me this is shade mo shade से करी खबले कागलां का shade करी कागलां का और सियाक तोंग मनी order द सियाक तोंग मनी कागलां का so fit me ni Maybelline fit me yang use kayo और बांग में अन मखंग बाई सोई तुम मने मिलियो kita kaisa hingke age ang Swiss beauty use khai man abo ke hingke Lailiya an makhang abo use khai pan pimples phai ka marke en abo use khai pore kan kan pimples phai liya dan makhang bai bo me chingai thango so mi liu kya ba use khai to ini pimples ini siapa sama luan pimples ai sari ja ko ji to la thung thong ra kana ji okay mukum nak kora itu my god asin oh my god em có biết phèn á bao nhiêu khoa nó vậy kora dulu tôi sẽ đưa đâu ra kerja hay là clip yang sana Hello. oh nên bukan ting ting teman chest kena ayah
Này juga. Mata memang tikok nih. Nhưng gì báo thằng xin cả các cốt xin em lừa. Memang tikok na kalanya. Bahaya okay. Ya. Enggak aku. Skin. Sao? Cái nàng lên lên. Tunggu tunggu aja aku. Ikan aku. Kayak gitu ya? Cái này nhớ rồi. Mau di sini dan Nhắc tôi không làm là sao? Kayaknya. More about concealer. About thumb brand. About same name Fit Me Maybelline brand. Maybelline. What's the shade of a 10 light? Nugli mokal. Nugli 10 light. 10 light they Fit Me Ten light na ten. Just ma thuze bla so kise problem ho marke. Yo. Tahu tak kamu merasain enggak? Kalau sudah bikin enggak? Duk-duk. Juga tidak pau-pau bikin enggak? Mahal. Wih! Nice. Yo. Em này khẳng tiền mà nó makeup khỏe chủ yếu là nó chủ yếu là không phải gì cả mang tụi nó tiếp sẽ Chị yêu cái mèo cái này cái nào đó. Mà chỉ cả cái mèo phải cả vô next time boy mèo khai chẳng này. Okay. so क्या है ये काजल. आलिना अरे सेम ही बोलते हैं. आलिना जैसे ही है. क्या है ये सब फूल जाना मुझे में फेंक जी तेरा लगे फूल हमें बुझे nggak sih kamu ya kalau klipnya kita Nung bucin nga ngajam sa nggak sih kamu matu da hah matu. Mata kamu? Matu dong kamu makoto. Orang ke. Engkau sih bora mama sini Kamu nih kak. Se, lo khai đi. disturbing us Ay, kala mo kung hindi mo. No. Ako sige cotton fulia but tini fully tonggo ba. Full jak tong lang ja. Full. Help me. Bisa? Yang kia chỉ còn cái tay nữa.
Kabuk ai shit na. Move phone da moran da. Ini chang semi. Moran na kun. Abok. Mo use khanai. Cushion foundation. Sih kasi moisture. Ano ko moisture cushion. Iko mo. No Korean brand ninja ko mo. Waterproof. So ang market aja go actually inke am kaisa bornu khai Flipkart man thang na Flipkart. Especially mo Flipkart manu inke mo ang anandol dolya ang actually abo Instagram no go market boy abo ni kaham review ru inke kaham review ru te waterproof ni chau ke maximum Korean do Chinese no use khai sang sajak pai kamo no dama brang order rakha. So it's been like 1 year ang mo use khai tong mani kaham no te ma kaham shine khai hopeful up. Sabay na. Come on behind. Oh, by Friday, guess ang blog sa kaya ko na. Afro. Kaya pa na frang cooking lang si funok na frang kayo. Mara frang mamu chong mani funok ta. Tawang yang blog ro kaya. Pila ang chong mani kyang cooking blog is na may na para ang decide kaya gi. Ang am sub professional ya cooking ni so baka tikring ko ya mo. Nika ang chong ka para khaili ya ne cooking blog. Tam ne ke ang kam sanai time mai actually hinge. O vlog khain chang time mai ngai tong obo se ang am sikke kam sanai sometimes ang 2 days 3 days pun upload khai me ang man 2 days 3 days pore pun upload khai me ang 7 days log ni pore upload khai ma khayo ke sab sab to om packet aba ang use khane o use khanai eyeshadow otam brand ang simia but new brand ni siap to mo jaga अब नाइका man Nike sorry Nike ya Flipkart ma nai te Nike ma nai ते पर्पल माने नाइका जो तो प्रॉडक्ट दाम का बang always दाम को follow अलका जगह पर्पल दाम कम पर्पल दाम ऑफर है तो इसला पर्पल ऑफर है तो 20 मार्च जरंग नो पर्पल Di सब खरीद के ना. sorry पर्पल दाम कम ऑफर फन फ्री रंग दुआरा but नाइका हंके बेल ओवर दाम अब ang offer फुल पाइ नै ang offer फुल पाइ but Lailiya when you want some money kam should use khai to Sun pink. oh da No. okay Dark batabo abo use khai to mo lot light pink color na use khai to mo kaisa plate mai ang ito ha eyeshadow ni plate abyang jin hanga ka kai som tang ma bagai ai tung mai ang sira phai ka tang okay मैं खाइए मले अंकल मैं सीरियल बना दूंगा. मैं खाइए मन कहीं था cheers Cheers. aku saya ke makeup khai kon don't first time makeup khai ka bang nam sanai wedding phone ang tan ki sha ko khai normal ke makeup khai Isa kita. sik sa ke ka bele makeup ang mai masang ya jo ton sau ani parents and family and friends so sau ani ma bi sau da bele makeup ai masang ya ki normal ke masang hane Yes. Okay. My top. normal oh kasi Korean drama sama hai normal
again tabok boy use kai tongo jamsa na boy use kai tongo nako mono highlighter mono motam brand ang semia shimmer bricks ninja cosmetic oma now Flipkart payo so use kai tong background jalo tambay sa kaya kisa mama niyo so please excuse yes ready oh use klamani 1 year kaya ko kanai but aba chaw marke use be sana sedungli use beauty ni pai kya ka ani calculator hale te dai ngo sing use beauty ni pai kya aba chaw marke ke so aba chaw ga ma ka use khai tong ka wang gan manai so ha me khai ga kai thanga ba ses khumboy khumboy taban blog ne ke ma he ke dusman chang ngoi haya aba an cousin sister bo ani makeup use khai ha me khai ka chrai rak dang ni ani dress makeup cha zo chrai ko no bo jodi no ni cousin sister og mana tong se mana ki always brok bai ni follow khayu bai ni mani cha zo brok always I don't know why ang bani bai so ni man cha zo wa yan moi mas tong moi ku so je khumboy ni bin mom ang bin ai mani I guess for next cha zo bin makeup bin clothes or next cha zo still da kon cha zo ang so that's why bin basau ta kana na tam khade na ibon jal man ngum di okay ring bulan mana ya, ini siapa no? Mau call macam kamu, ang ringnya. Menang kai ya. Ang smoky ice kanya na itu, but ang try kai ka bunyi ke mau call kodo itu masang itu kan mau call cikun, nggak smoky ice kanya ka bo, masang itu an mau call cikun ini bagai. Kayak buat kai smoky ice, photoshoot kai apa bo? Kayak after no maximum comment kai photoshoot smoky ice kai bro, dan ini mau call cikun, nung masanya smoky ice tak kai dia nih. Kamu sebenarnya smoky ice kai dia. Kita एक बार try खाएगा wedding को माँ मने कल बरिंग खाना after बार try खाएगा after बार same man mask complaint खाएगा ना smoky ice ना खाएगी मतलब smoky ice ना सारे नहीं है बतो से makeup नहीं बेपरे शिया बा ये man mask होगा क्या अब के makeup ता खाएगा अब के नहीं मसाएंगे हने सब पर सिमियां जो टाइप smoky ice खाएगा पर खाई लिया smoky ice अगर normal खाए शुरू फुलो सेक्शा के खाली limu kong tum lagi simu kola hai yang tolak खाली tak lasang ka 다 가슴 많이 불었대 라이트 나가라 허렇게 질럭질럭 니다 tak kasap semua kusung sao 야 my god 아니 이거 pimples one nih ka mari da ani last vlog 90 please rock ani agi rong san tapo connect views kom katang ni janang semia but please na yan last vlog no share khai di buino 90 te ana boy maximum singo amela basuk des nang bas semia basuk des anga din nas nai jakle actually ke 20 mar jarang na khana jara last sung na actually ang semia ni mano khana jara last sung ni mano ang semia Iko mascara aku maskara Askan. obo complete obo serious beauty no iko na di kagalang kamo ngol tong mani nok no yana maybe yeah serious beauty mascara aku naik balik kan tak sub tangga dengan sebara
Ma. Ini langsung masker nanya. Kita minggu mau kalau emnek. Yes. Okay. Ganggu banyak kau jago ani koro. It's okay. Mana baik sih kamu sih? Tika ya waterproof sih. Bagus kemarin nih. Set. Kagle ya motai. Kagle ako. I told you it's waterproof. Kau kasih style no. This excuse kau kasih style no. Oh hai ke tong mani bo. Ganggu banyak tong mah hai. Oh ban style no. Arau mungkin kau banyak kata. Eyeliner bay. Sorry, eyeliner mascara banyak kata. Lipstick sa phone sa. Rela. Tuh aku bakal aja. Teng tenene. Hey mani kelebe na. Oh, mau jangan ke sausi. Mana mau nang full ya? Bon kau, mau khusus itu. Moya moya. Ini mau itu. Lipstick full sih. Puri di kuno hai neng sih makeup kaya ba. Muka. Smell ki gave it in something. Nah, ini pilih deh. Tangan sekali. Anting yang. Ini. Udah ya di. Enggak. Okay. I mean lipstick full money. Or 9 but still new version for more. अब इनके fixture, yeah, makeup fixture. Sorry, mistake होता है sometimes. खास के मुकुम निकुन ये काम आके. Hai. Hai, jangan sekarang kita kasa. I'm sorry, Dada. Mukum nunggu sih mukum deh. Aku nak bakal nak hamna yaman no healthy. Okay. So done. Oh, punya ko. Ini udah bah. Kita khaimia kita jangan khain cia. Forgot. Makeup fixer mah kore ke. Tuan ni hepe bagi buah si koke. Ampun kisah. So makeup पाई क्या और जगह लिपस्टिक नहीं है और लिपस्टिक नहीं है Asbun pakai. अब सब पाई था makeup. So here's my makeup. Per bin makeup sitraga. Anyak ke lutung pucing ada kamu. पाई का makeup. अनु काले मत अच्छा मरका